Dobar vam dan, dragi i dragi moje. Dobrodošli u nov video. Danas vam predstavljam nešto zaista prelepo i posebno. Limun brownies. Sočan kolač sa divnom glazurom od limuna. Idemo na recept. I evo našeg divnog kolačića, spreman je za degustaciju. Kad bih vam samo mogla preneti ovaj božanstveni miris limuna. Kolač je sočan, što je vrlo neobično za ovakvu vrstu kolača. Da probam. Ljudi moji, kakva lepota. Do novog susreta i novog videa. Prijatno vam bilo.